দাবি আছে, সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। mu bushake bw'Imana ibyo musaba byose tuzabikora kandi tuzagarura amahoro. এবং nyakubahwa minisitiri w'intebe yeguye ku mirimo ye. পরিচালনা করব। turaza gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho hanyuma dukomeze imirimo yacu yo kuyobora igihugu. সমস্ত রাজনৈতিক দল igihugu kiri mu bihe by'impinduramatwara. আমন্ত্রণ করেছিলাম, nari natumiye abayobozi b'imitwe itandukanye ya politike baraza kandi twagiranye ikiganiro cyiza. সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি twemeje ko tugiye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho aho imirimo yose y'igihugu igomba gukomereza. এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে bahaye ijambo ryanjye tuzatanga ubutabera ku bwicanyi bwose n'akarengane kabaye. mwizere ingabo z'igihugu, mfashe inshingano ku buzima bwanyu n'imitungo yanyu, kandi mbahaye ijambo ryanjye ko tutazigera tubatenguha. আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ni umuyobozi w'ingabo za Bangladesh General Waqar Uzzaman ubwo yagerageza gutanga ihumure no guturisha abamaze ibyumweru bigaragambya mu gihugu nyuma y'iyegura rya minisitiri w'intebe w'iki gihugu. ku itariki ya 6 Kanama uyu mwaka, Sheikh Hasina Wazed wabaye minisitiri w'intebe wa Bangladesh guhera muri Kamena 1996 kugera muri Nyakanga 2001, akongera kugaruka guhera muri Mutarama 2009 kugeza muri Kanama uyu mwaka, yeguye kuri uyu mwanya ahita anahunga igihugu cye nyuma y'ibyumweru by'imyigaragambyo imaze kugwamo abarenga 300 mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko by'umwihariko mu murwa mukuru Dhaka. amakuru avuga ko Hasina n'umuryango we bahungiye mu Buhinde bakoresheje kajugujugu. mu ntangiriro y'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka nibwo abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye muri Bangladesh batangije imyigaragambyo basaba kwiringaniza mu mirimo ya leta rikurwaho. ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. iryo ringaniza bigaragambiriza riha amahirwe yisumbuye abana bavuka mu miryango y'abasirikare bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora Bangladesh, abo mu bwoko bw'abasigajwe inyuma n'amateka ndetse n'abandi. iyi myigaragambyo yaje ite? urugamba rwo kubohora iki gihugu rwaje rute kandi bibohoraga nde? reka duhere aho byose byatangiriye. Bangladesh ni igihugu giherereye mu majyepfo y'umugabane wa Aziya mu burasirazuba bw'Ubuhinde ndetse kikaba mu burengerazuba bwa Pakistan y'uyu munsi. muribuka Ubuhinde na Pakistan byahoze ari igihugu kimwe, ariko kubera kutavuga rumwe ku bijyanye n'imyemerere hagati y'abo mu bwoko bw'Abahindu ndetse n'Abarabu baje kurwana, ndetse aba Barabu baza kwiyomora kuri aba Bahindu babasigira igihugu cyabo cyitwaga umugabane w'Ubuhinde, bashinga Repubulika ya Kisilamu ya Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. bibaye ibihugu bibiri bitandukanye hari mu mwaka w'1947. uyu munsi Ubuhinde nicyo gihugu gituwe cyane ku isi, gituwe n'abarenga miliyari 1,400,000, mu gihe Pakistan yituwe n'abarenga gato ya 241,000,000. ni ibihugu byahoze ari igihugu kimwe, ndetse abenshi mu babituye bafite imico imwe, banavuga indimi zimwe, nuko kimwe cyiganjemo Abarabu ikindi kikiganzamo Abahindu. Pakistan imaze kubona ubwigenge nk'igihugu nayo yari irimo ibice bibiri, Pakistan y'uburasirazuba na Pakistan y'uburengerazuba. mu gice cya Pakistan y'uburasirazuba hari agace kitwa Bengal cyangwa Bangla. ni muri icyo kirimi nyine, ni ijambo ry'amateka, imiterere y'amoko n'umuco bivuga akarere ko mu burasirazuba bw'umugabane w'Ubuhinde ku mpinga y'inyanja ya Bengal. aha rero hari hatuye abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Pakistan y'uburengerazuba, ari naho haje kuvuka amakimbirane tugiye kubabwira. Pakistan y'uburengerazuba yari yiganjemo Abarabu, hanyuma y'uburasirazuba ikiganzamo Ababangare b'Abahindu. mu mwaka w'1955 amakimbirane hagati y'aba bombi yaje gukomera cyane.
bitewe n'ihungabana rikomeye cyane ry'ubukungu ryabaye maze biteza inzara n'ubukene bukomeye mu gihugu, ndetse aba baturage bo mu gace ka Bengal batangira guhangana n'igisirikare cya leta ya Pakistan, ubwo yari Pakistan y'uburengerazuba. Mu myaka 16 yo kwitana ba mwana n'imirwano, abaturage ba Bengal bari bafite itsinda ry'indwanyi nziza cyane zitwa Mohd Bahni n'izindi ngabo. Mu kwa 12 umwaka wa 1971 batsinze Pakistan y'uburengerazuba yari iyobowe na Perezida General Yahya Khan. Babonye ubwigenge batyo bashinga igihugu cyabo bacyita Bangladesh. Ibivutsi ryo kuwa 16 Ukuboza umwaka wa 1971, umunsi witwa uw'intsinzi, Jour de la Victoire muri Bangladesh. Repubulika y'abaturage ba Bangladesh ni igihugu cyiswe gityo hateranyijwe amagambo abiri. Bengal cyangwa Bangla bisobanura agace ko mu burasirazuba bwa Pakistan, bongeraho ijambo Desh riri mu rurimi rwa Indo-Aryan, n'ururimi rw'Abahindi b'Abanyaburayi rusobanura ubutaka cyangwa igihugu. Byitwa Bangladesh bisobanura ubutaka bw'Ababangal cyangwa igihugu cy'Ababangal. Ni igihugu gituwe na miliyoni 171 z'abaturage bavuga indimi 42 zitandukanye, nk'uko raporo y'ibarura rya banki y'isi yo mu 2022 bigaragaza. Ni kimwe mu bihugu bikize cyane haba muri Aziya no ku isi hose, kubera ko kiri ku mwanya wa 33 mu bihugu bifite ubukungu butajegajega. Gusa kugira ngo ibi byose bigerweho, amaraso menshi yaramenetse, imiborogo iba yose, bamwe banabyita jenoside. Mu ntambara yo gushaka ubwigenge bw'agace ka Bengal ari nako kabyaye Bangladesh, habayemo ubwicanyi bwaje kwitwa jenoside. Jenoside yakorewe abanyabangal yakozwe n'igisirikare cya leta ya Pakistan y'uburengerazuba. Yatangiye kuwa 25 Werurwe umwaka wa 1971, ubwo operasiyo yiswe Searchlight yatangizwaga. Pakistan y'uburengerazuba yagira ngo yigarure mu buryo bwa gisirikare abaturage bari batuye mu gace ka Bengal bo muri Pakistan y'uburasirazuba. Abaturage bo muri Bengal bumvaga ko bagomba guharanira ukwishyira ukizana kwabo, bihagazeho cyane mu mirwano. Ariko perezida wa Pakistan General Yahya Khan yasinye itegeko ryemerera Pakistan kohereza umubare munini cyane w'ingabo muri urwo rugamba, ndetse bagahabwa itegeko ryo kwica abarwanyi n'abatari bo mu burasirazuba bw'icyo gice, ni ukuvuga mu gace ka Bengal. Mu mezi 9 y'imirwano n'ubwicanyi, abasirikare ba Pakistan y'uburengerazuba bishe abanyabangali bo mu bwoko bw'Abahindu babarirwa hagati y'ibihumbi 300 na miliyoni 3. Muri iki gihe kandi basambanyije kugata abagore babarirwa hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 400 by'abanyabangali mu bwoko bw'Abahindu. Hari mu bikorwa byo kubica, ndetse byajyanaga n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko mu rwego rwo gushaka kubigarurira no kwigarurira agace burundu ngo Pakistan y'uburasirazuba isibame, hasigare Pakistan imwe y'uburengerazuba. Hakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe kuri jenoside zitandukanye zabayeho mu isi, Komisiyo mpuzamahanga ishingiye ku mategeko y'i Geneve mu Busuwisi yemeje ko Pakistan yakoreye jenoside abaturage mu bwoko bw'Abahindu bari batuye mu gace ka Bengal. Baje no gutsinda intambara bagashinga igihugu cyabo gishya, bakabona ubwigenge bakitwa Bangladesh. Ibi kandi ahanini binahuzwa no kutavuga rumwe ku bijyanye n'imyemerere hagati y'Abarabu biganjemo abo mu idini ya Islam ndetse n'Abahindu biganjemo abo mu idini ya Hinduisme. Mu gushyira mu bikorwa umugambi wo gushaka kumaraho abaturage bo mu gice cy'uburasirazuba, guverinoma ya Pakistan y'uburengerazuba yashinje Abahindu bari batuye mu gace ka Bengal kuba inyuma y'imyigaragambyo yashyigikiye Mohd Bahni, abarwanyi bashoje intambara y'ubwigenge bashaka guhangana na leta y'uburengerazuba bwa Pakistan yari iyobowe na Perezida General Yahya Khan. Guverinoma ya Pakistan yo mu burengerazuba yavugaga ko gukemura burundu ikibazo cy'Abahindu bizarangiza amakimbirane muri guverinoma iyobowe na Yahya Khan,
wa Pakistan. Ibi byose biri kuba, abagabo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye za Pakistani bavugaga ko kwica abahindu bakabatangamo ibitambo bikenewe cyane kugira ngo ibibazo by'igihugu bikemuke mu buryo bwa burundu. Nibwo buryo ingabo za Pakistan zagiye zizenguruka mu duce dutandukanye abahindu babagamo mu gice cya Bengal, ubwo ni ukuvuga mu burasirazuba, zikabegeranya, abenshi bagatwikwa, abandi bakaraswa. Abana, abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru babarirwa hagati ya 80 na 90% by'abahindu bose bari barahungiye muri Pakistani mu gihe cy'icikamo kabiri ry'ibihugu by'Ubuhinde na Pakistani, bose barishwe. Abayimamu bo muri Pakistani bavuze ko abagore bamwe b'abahindu ari iminyago y'intambara, ndetse babajyana mu burengerazuba bwa Pakistani, aho ibihumbi bya bamwe baje kwiyahura, abandi bagerageza guhungira mu bihugu bitandukanye birimo n'Ubuhinde. Ibikorwa bya Pakistan mu gihe cy'intambara yo kwibohora mu gace ka Bengal ariko kaje kuvamo Bangladesh byagize uruhare runini cyane mu bikorwa by'ingabo z'Ubuhindi mu gushyigikira Mukti Bahini, umutwe w'ingabo cyangwa abarwanyi baharaniraga ubwigenge bw'agace ka Bengal. Amakimbirane na jenoside byarangiye ku mugaragaro tariki ya 16 Ukuboza umwaka w'1971 ubwo ingabo zihuriweho z'Abanyabengal ndetse n'abahindu bo mu Buhinde batsindaga Pakistan y'uburengerazuba ubwo yari irimo kubica n'abakorera jenoside. Abaturage bo mu gace ka Bengal babonye ubwigenge, gutyo banashinga igihugu cyabo kibona ubwigenge cyitwa Bangladesh. Kubera iyo ntambara yamaze ibinyacumi by'imyaka, impunzi zisaga miliyoni 10 z'Abanyebengal bahungiye mu Buhinde, mu gihe abasaga miliyoni 30 muri miliyoni 70 zari zituye Pakistan y'uburasirazuba bakuwe mu byabo. Abanyabengal babarirwa hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500 baguye mu bitero byo gushaka kwihorera ku gihugu cya Pakistan y'uburengerazuba. Icyo gihe yari ifite ububasha kubarusha. Akenshi batsinze intambara kubera kwifashisha Ubuhinde nabwo butavugaga rumwe na Pakistan. Iyi ngiyi yari yowe na General Yahya Khan. Bangladesh imaze kuvuka, ni ukuvuga nyuma yo kwigenga kw'abo mu bwoko bw'Ababengal cyangwa mu gace ka Bengal, wari umuyobozi wabo waje no kwitwa umufounding father ni Sheikh Mujibur Rahman, wahawe akazina mu rurimi rwabo kitwa Bangabandhu, ariko bivuga mu Cyongereza friend of Bengal, cyangwa bishatse gusobanura inshuti y'Ababengal. Kuva Pakistan yatsindwa ndetse Bangladesh ikigenga, izina Abanyapakistani bahagaze muri Bangladesh byakunze gukoreshwa hashaka kuvugwa abaturage bo mu muryango w'abitwa ba Bihal, ni ukuvuga abaturage bavugaga ubwoko bw'indimi 3 zikomatanyije arizo Bhojpuri, Magahi na Maithili. Uyu founding father Sheikh Mujibur Rahman Bangabandhu ni impirimbanyi y'impinduramatwara ndetse n'uburenganzira bwa muntu, wanagize uruhare runini cyane mu ntambara yo kubohora Abanyebengal hakanavuka igihugu cya Bangladesh. Yavutse kuwa 17 Gicurasi umwaka w'1920, apfa ku itariki ya 15 Kanama umwaka w'1975. Ni nyuma y'imyaka 5 igihugu cye kibonye izuba ndetse kikitwa igihugu cya Bangladesh. Yabaye perezida na minisitiri w'intebe mu gihe cy'imyaka 4 guhera mu mwaka w'1971 kugeza yishwe muri kudeta ya gisirikare mu mwaka w'1975. Mu bana uyu founding father Sheikh Mujibur Rahman yabyaye harimo na Madame Sheikh Hasina Wazed, wabaye minisitiri w'intebe wa Bangladesh mu gihe cy'imyaka 20 mu bihe bibiri bitandukanye, aho yaje kwegura kuri uwa mbere tariki ya 6 Kanama umwaka w'2024 ku myaka 76 y'amavuko, agahita nahunga igihugu cye.
Nyuma yo kubona ubwigenge, imibereho y'Abanyabangladeshi ishingiye cyane ku guha amahirwe yisumbuye abana bavuka mu miryango y'abasirikare bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, abana bavuka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka ndetse n'abandi. Iyi ni nayo ngingo nyamukuru yateje imyigaragambyo muri Bangladeshi guhera muri Nyakanga uyu mwaka. Ibi rero nibyo abanyeshuri bo muri kaminuza zitandukanye muri Bangladeshi bahereyeho bashoza imyigaragambyo basaba impinduka mu gihugu, aho basaba ko uwo muco wacika ndetse akazi mu nzego za leta kakajya gatangwa bishingiye ku bushobozi bw'imitekerereze y'umuntu, ni ukuvuga ubumenyi afite kurusha kureba umuryango avukamo ngo hasuzumwe niba yaragize uruhare mu kubohora igihugu cyangwa yarasigajwe inyuma n'amateka. Ni imyigaragambyo ikomeye cyane aho abigaragambya mu murwa mukuru Dhaka baherutse guhirika ikibumbano cy'amateka cya Sheikh Mujibur Rahman Bangabandhu. Uyu nguyu akaba ari se cyangwa ari ikibumbano cya se wa minisitiri w'intebe uherutse kwegura, wanafashe mu gushinga igihugu ndetse no kucyita izina, aho yarwanye mu ntambara yo guharanira ubwigenge bw'abo mu bwoko bw'Ababangal, ni ukuvuga bari batuye muri Pakistan y'uburasirazuba. Mu burakari bukomeye, abigaragambya bahisemo gusenya iki kibumbano mu rwego rwo kwereka minisitiri w'intebe Madamu Hasina Wazed ko bishoboka byose, haba mu buryo bw'intambara cyangwa amahoro, impinduka zigomba kuba mu gihugu. Ibi byamuteye ubwoba bukomeye ku buryo yatangaje ubwegure bwe yamaze gufata akajugujugu imwerekeza mu Buhinde we n'umuryango we. Nyuma yo guhunga igihugu, abigaragambyaga biraye mu rugo rwa minisitiri w'intebe basanzaguza ibyo bari bahasanze byose, ibindi barabimenagura. Ni mu gihe abandi bari bari mu mihanda bishimira ko uyu mugore yeguye, ko nibura impinduka mu gihugu zishobora kuba zigiye kubaho ndetse ibyifuzo byabo bikumvwa. Igisirikare cya leta biciye mu muyobozi w'ingabo General Waqar-e-Zaman yabwiye abaturage ko bagiye kugarura amahoro ndetse bagashyiraho guverinoma y'inzibacyuho, aho byitezwe ko ngo ibyifuzo by'abaturage bizubahirizwa ndetse bagasubizwa impinduka mu gihugu zikagaragara. Ni muri urwo rwego Muhammad Yunus, umushoramari w'imyaka 84 y'amavuko wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel muri 2006, yashyizweho nk'umuyobozi mushya wa guverinoma ngo asimbure Sheikh Hasina Wazed uherutse kwegura. Byose ni mu gushaka gucubya umujinya n'uburakari bw'abigaragambya, ariko banareba ko hari impinduka bazana muri iki gihugu cya Bangladesh, kimwe mu bihugu bituwe cyane kubera ko gituwe na miliyoni 171 nk'uko twabibabwiye. Abanyapolitike bakora ibintu mu buryo bwabo. Icyo twakora ni ugutegereza tukabiha igihe, tukareba niba koko impinduka zizagaragara mu gihugu, iringaniza rigacibwa, akazi ka leta kakajya gatangwa hashingiwe ku bushobozi bwa buri muntu, apana umuryango akomokamo. Aho ni muri Bangladesh twari turi. Nshuti bavandimwe twabanye, tubashimira cyane uruhare mudahwema kugaragaza mu gushyigikira ibiganiro byacu. Mugumane natwe. Njye wumvaga kuri mikoro nitwa Pascal. Naho utaha.